Greetings in the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior, to all my Facebook friends, families who are able to watch this video on Facebook. You know, I'm not used to do a live or to do videos on Facebook, but I just want to encourage you from the Bible, from the Word of God this evening. Si famalo siat oe upole tua nea fiafi. Wa e sila fia le mea o lo iai langi ne vai tau i le vevesi ai fo in le pepesi o whamai o coronavirus. Pa le si famalo siat oe le tusia sapakuka mta upo e tolu. Vai pasuma fitu su valu su iwa. Sapakuka e tolu su fitu su valu su iwa. Fa mai e ui lava ina le fuma mai le mati. E lai fo ini fua i vini. E i vale le fua o le olive. E le tupu mai fo ini me ai le fanua. E fa o matia le lafu ma moi le lotoa. E le fo ini povi le fale povi. Ai peta ia o te oli oli lava ia Iova. O te fia fia lava i le atua o lo faa o le tanga. O Iova le li o lo malosi ia. O te whaia o vai pe o vai o le aila. O ia fo i o te savali ai ia o mea maua nunga. O loo venesi langi i le whamai o coronavirus. E le ngata i lea o mala whanātura o lo la vea isi i tu o langi. Ai whaftai le tua i lana upu e awa o ina i ta ua ma whamalusia i ta ua i le aso mle aso. E pei ona ia i le tusia perfecta o sapakuka. E whamalosi e ia te ta ua i le aso ma le aso. Whamai ia le perfecta. E ui lava ina le fua mai le vine. Le aini ni olive. Le aini mea ai le whanua. O le aini manu i le whale le fale manu ai o au o te oli lava i le atua ai se ai loa perfecta o ia o le atua o le tatou whaotanga e peona i ai nei wha mai mani nei be vesi e lo vesi e lau langi e le se si tatou te sulu wha i ai o na o le atua o ia o le tatou o ia o tatou puluvanga, o ia o tatou o la tanga e pia na whai mai e perfecto o le wha o la tanga. O ia o le atua whai vāvenga. O ia o tatou malosi. Wa e leso tatou malosi. Ai au noa tatou ma le atua tatou te le mawhaia mea uma. Ai ile nea fiatu te se wha malosi ia te oe. Na ia uo a inga usom tua whawhine wha malosi ia te oe. To anga le upo le atua. Ele se isi tali la langi temine wa na ole atua. Tele me su e tangata le tali. Au leo ea o ine tatou e le atua la na fionga. O le temine e tatou te watua i e te ia mtatou vava ai atua i le atua. O sa ili ai a te ia. O le alo na fina ngalo mo ta ua. Awa tata ele mawhaia se mea. Ele i foso ta malos. Ai wawa o ina i ta ua le upo le atua. E au tatou wha mo lalo. Tatou sa ili lana fionga to anga e talo to anga e anga pong to anga e sa ili le upo le tua fa penao na maua ilo tatou malos tele meo lo tau whaila langi whamani e mana o tangata ma tau sa ili e sto mawhiti au lea wa o ina ta ua le upo le tua tatou te wati o na luma ma le loto maua lano ma penao na tatou vava ai e le tua ili neifo i wha mai ua tupu mai Temi leile te alua i lumo le tua. Semes teime te alua i. Mai sa i le tua. Mai vava ai le tua wa. O io le tua fai vavenga. Ai fa malosi na mo oe nea fiafi. I wo. Me se fo ie o mfai na mata mai le video. Tato talo. Leise isi. Leise tali la langi temi ni wa na o le tua. Tato se. Mau ai le o le tanga. Mau ai le tali o lo manaonga. Ia penao na familia mai le atua ili nei a fiafi tau ina ia iai manuia le atua i lungo lo ainga you know we have to stay safe tau fo tato usta ia fautuanga malapta inga lo au mai ele official so fua mano no ina tau usta ia
Wa ele se ngā tātou te whātua tua, e leini tātou manuenga, tātou whātua tua, ma te talo i le tua, aone a veselo, lo tātoni le tua, na te whaia te vāvenga mo oe. Ka manuia le tua, nea fiafi ka bless, I love you all, soifua.